Bible kita. Sam angan som Isaiah angan som book na kapatid dalay. How tua Jerusalem ni bantuk intang tua boy pasumpang na tu na chunga atang ipang chumi na ni apu dalay. Siman sebo ng song boy patil na tu patil lay. Asumpang na ganyan na tu na sinakulay. Ipang dang ini na til na tu ang sulay nanit haro at swak nito siyang pasali ang sulay. Iyan mo na pong kandiga ang pinasok to. Nanito iniikon o anito nakapanghatu lang ha. Iyan ang galay napanunghatu hak siya bang kwak so ang galay. Maasipin na hulay lunglop natin nakatlay. Nalong to pa at nakatlay. Kanta siya ulit kan pinasawat ang nizamin sisi kita bikin yang tuan langsung bikin deh cocok nak penerbit ini kawan dia sebab karena cuma kan tetap nak kita nak kawan nanti boleh panen cocok nak kita nanti nak tolong kita hasil nah ini lagi bensin untuk kita kawan ini tu kami cuma hadir nak kan orang bantukan tapi dia tuan tu si panen yang kami sekarang ni teknik ini kan si kita kalau nak hasilnya kalau nak menek nak kalau le tu kan dia song kan tang siap maknang mengikan kan siap maknang mani tapi nak tu orang kita bantukan in dalam hal depan apa yang kami in dalam hal kan mak so jon kita pakai online kita berdoa in dalam hal depan dia song kan tu dia kan pada hak kongin anti foto in kita bantukan apa berdoa in kan baksak dia orang kita sak nak tong pada situ itu ni bantukan si for dia tu ni datang katong pipi pun siya asam ni kan sidol kita dia they mau dong pada akan kuat kita akan kuat sampai kan dok abang bila isak pipi ni tu anak bawa dia kan ada datang katong kuat dia kan lang mo ka hal ni kita kan 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 namin hana in basak kang datang ka dia kita kan 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 nak le kita lu dia ini tangkap lang mga ano sa kot ko lang nagan sa ko halo kan din dito kasi dapat na yun lang what yan po ang kan kot ko dito lai at ila arak lang mo tun an ban kan ban hang tutong pala kan hit kumaan ban kan kuat kan ban samha adi kan pala ang kan kuat kan kasi dia makna kan kita kan yung daw daw dia na ko Boy pani abet yang ada sama boy pani na kanila na kapanin ato blok songin lasin dalam sekam halay ya abet yang so akan simpan tu boy pani akan so boy pani akan kokay diten nung pasin kagin kan lote boy pani tut ko na le ama sila patang pagkakang ni akan kaya na si Jadin at halagi lak ang song sama kan lom tut mo kani yang kisong yung mga kasi halita na
boy panit naman ko kasabjak na katapan siap yang kadukong so nunga kasitan to bin batat ya ni ko anak yung tanong ang tanong kan subjak na so ama asong angan kami ayat to na so din kami ko tani kaya so matakan aki adomi takan abo santen ni kami si ko na kadin sa mga so na so mo kita to so ni dite di hindi na din akan hendak bersama hai alam tuan nak boy panik nama kau ini Bagian dia pun nak berusaha, dalam saat menakkan ampang koken ni, saat dia koken ni si kok nak hadir sama kesenangan dan ketentuan lah, kita akan simpan. John kalau di Malaysia ni tempat ada konten tentang apa itu yang kita mungkin Malaysia tahu, anak keluarga dan simpan kami. Kita berdoa boy panjat kan dapat tiap hari tu zongat now making hakan siya now te zong kan te ne te mat no kro zong antami anta zong ne sira mo naka boy panjat kan dapat te di aja pun nak zong ako ti ka na aja ako ati ni aja abo san ni apa pa si ko na kan sa zong ako kan na kan bong ti do kon ni kan ko na ni no pa di zong na anta zong ko aja aman daw ka ka arap tong ko be labi amat no kabote kan simpan no kan ka long na dan pun umnya asai kena amson sekolah tempat sampai kat nak ini dapat tahu bahawa sampai pada ini yang akan kita ni ataupun betul hal ini ni long akan yang terhad sebenarnya sebenarnya dalam hati ini bentuk dan sekolah tujuan anda perlu bersama kami yang bersama kita kalau kemudian tanpa kita tuan kita orang ni yang perlihat tentang ni nama balas ini yang Malaysia contoh sila pangkalaw ni kontinent songkar siya nol desise him desise dan kancil del songkar royal kancil songkar anti lakta sa mga pagkakas na kung bok tanang isang karansin kato na mga talong tagang sumagitan tupin dan sinse tutang tiyak yung arami na di lak boy pa ni damnak ang tiyak niha katsam kau yung damnak lang ang tiyak niha kan ni songkar sa yung inalaw sa asise kang kanadi laksa sa kanang kansam tiyak na ni di laksong sa boy pa niya kadang patson na kan tiyak se talong tukang kanhitin na ito arami ni apahani dikit hanya penting hasilnya kayak sini mau kita biar selesai kalau untuk boy pandai patson na kan tiyak se Hallelujah. Yang berjinin tang sekose. Nula nula tang takose. Dewa ngati ucuni tana ahin. Itu dia naloi lagi hasil tatap hati kubrin kirim tidak Dewa ngati ya. Tatian minin nol ngai etat neng. Sintu paleni har satnak arak nak le. Koleram kaltakin. Nuti la pale hein antur hang la bon bakhe paten ten ton nak thikarka tutun ni sana mitini namban hutin hatika hin arami jal tenam sunga paten ni tutun nak enten hase haleluya
Katian minihat saknak atim mi kan bukan sunga katian sesuatu nak kanen sana petiak saya dong ada tang pa okat ada nak tuani kan di kuatu boy dia nak tuani pak le nonek nak ane mi pak sejeling le saya antan pak nak sila kan una ruang de intang pa kan pun teka anina tersambu ten seni tanah ahin menong lekat sun kay juk arom tuknan kan siap nak pengatam ya dohan nune akan kita ko kin nune anong na ni jatuh yung dong ang padam na teka arah ko na wala kanto koboy jen arah kun dewi tang ko camping kanto ahin Tikan le, tian kante, tingkan le, tingan kante. Nolne nak aku tak arep umi, ama ruang akan camping song kanting tein kan tak toko. Kan hule kata, camping le kan tanga. Kan una rual tein katum rawin, kacien tuan nak kadipo. Nakan